Dragi naši, želim da vam jasno kažem jednu jako važnu stvar. Naša usluga je za vas, naše klijente, potpuno besplatna. Da, dobro ste čuli. Bilo da kupujete nekretninu za život, iznajmljivanje ili kao investiciju, mi vam stojimo na raspolaganju i to potpuno besplatno. Naš posao je da vas stručno vodimo kroz ceo proces, korak po korak, da vam predstavimo najbolje opcije, da pregovaramo u vaše ime i da osiguramo da sve to prođe glatko i transparentno. Vaša sigurnost i zadovoljstvo su naš prioritet, a naša stručnost i mreža partnera u Dubaju su tu da vam omoguće pristup najatraktivnijim projektima. Kontaktirajte nas i saznajte kako da investirate sa poverenjem, bez dodatnih troškova.